지존자의 은밀한 곳에 거하는 자는 хамгийн дээд нэгний халахвчнд оршигч нэг нь 전능하신 자의 그늘 아래 거하리로다. төгс сүчит нэгний сүүдэр дор амьдрна. 하나님을 가까이 하는 자에게는 За тэгэхээр бурхантай ойр байдаг хүн 평생토록 하나님의 보호가 있다라고 말씀하시는 겁니다. насан туршид нь бурхны хамгаалалт түүн дээр байх болно гэдгийг хэлсэн үг. 예, 그래서 우리는 하나님께 피하고 그 가운데 살아가야 되는 거예요. Тиймээс бид бүхэн бурхан руу хорогдох ёстой, бурхан дотор амьдрах ёстой. 그리고 그 어떤 고난 가운데서도 하나님은 우리를 건져내시는 분이지 Тэгээд ямар ч зовлонгоос бурхан биднийг татан гаргадаг нэгэн болохоос биш. 우리를 그 안으로 밀어넣으시는 분이 아니라는 겁니다. Биднийг тийш нь түлхдэг нэгэн биш байна. 사람들은 자기에게 유익이 안 되면 버리지만 За хүн бол өөрт нь үр ашиг байхгүй бол хайдаг. 하나님은 자기에게 유익이 안 된다 할지라도 우리를 버리지 않습니다. Харин бурханы хувьд бид бүхэн бурханд үр ашиггүй байсан ч биднийг хайдаггүй нэгэн. 한번 생각해 보세요. бодоод үзээрэй. 예수님은요. 자기를 침뱉고 뺨을 치고 채찍으로 치는 그 자들의 죄까지도 다 용서해 주시는 분이었어요. Есүс өөрлөө нулимж байгаа, өөрийг нь алгадаж авч, өөрийг нь ташуурдж байгаа хүмүүсийн гэм нүглийг хүртэл үрсэн. 십자가에 못 박으라고 외치는 자들도 Загалмай дээр цовдол гэж хашгирж байсан хүмүүсийн төлөө. 십자가에 예수님의 손을 못 박는 그들에게도 Загалмай дээр Есүсийн гарт хадаас хадж байгаа тэднийг хүртэл 그들의 죄를 용서해달라고 하나님 앞에 부탁하시는 분이었어요. тэдний нүглийг уучлаач гэж бурхан тандан залбирж байсан нэгэн. 우리가 그걸 생각해 보시라는 거예요. Бид түүнийг бодох хэрэгтэй байна. 우리의 어떤 고난 가운데도 하나님은 우리를 버리시지 않습니다. Тэгэхээр ямар ч зовлон тохиолдсон тэр зовлонд бурхан биднийг 끝까지 우리를 붙들어 주시는 거예요. харин ч бурхан эцэс хүртэл минь надаас зуурдаг 그래서 түшдэг. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 내일이나 동일하시다라고 말씀하셨어요. Тэм учраас Есүс Христ өчигдөрч өнөөдөрч мөнхөд хэвээрээ гэсэн мэт дээ. 우리 사람들은요, 우리 마음이 변덕스러우니까 За хүмүүсийн хувьд энэ сэтгэл нь их хөдөлгөөнд оршдог учраас 예수님의 마음도 변덕스러운 것처럼 생각해요. Есүсийн сэтгэлийг ч бас хувьсаж өөрчлөгдөд байдаг болов гэж боддог. 내가 이랬다 저랬다 내 마음이 바뀌고 있는 거지. За миний сэтгэл нэг ийм болол тийм болол хувьсдаг. 하나님의 마음은 창세 이래로 한 번도 바뀐 적이 없어요. Харин Бурхны сэтгэл бол энэ түүх эхэлсэн цагаас эхлэн өөрчлөгдөв. 우리의 마음이 갈대처럼 흔들리고 있는 거지. Бидний сэтгэл зэгстэй адилхан говьдаг болохоос 하나님의 마음은 단 한 번도 흔들린 적이 없어요. Бурхны сэтгэл ганц ч удаа говьж давж исэн удаагүй. 일정하신 분이라는 거예요. 일정하신. Бурхан бол яг л нэг хэвийн нэгэн. 우리 사람들은 어떻습니까? Хүмүүс харин ямар вэ? 갈대와 같잖아요. 갈대. Зэгстэй адил. 바람 불면 이리 흔들리고 저리 흔들리고. Салхилах юм бол яах вэ? Найгана. 그러나 하나님은요. Тэгвэл Бурхан 그 자리에 그대로 우리를 바라보시고 계시는 거예요. яг л нэг газартаа яг л нэг байдлаараа биднийг харж байдаг. 정말 우리가 의의 길로 가기를 원하고 계시는 거예요. За биднийг зөвхтийн замаар яваасаа гэдгийг Бурхан 그래서 хүсэж. 시편 3편에 보면 Тиймээс дуулал 3 дээрээс харвал 다윗이 이렇게 고백하잖아요. Давид ингэж өчөж байгаа. 시편 3편 Дуулал 3 5절로 6절입니다. 5 6 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Хэвтээдэл би унтдаг, эргээд бас сэрдгэн, эзэн намайг түштгэнх. Тойрч бүслээд ирсэн түмэн хүнээс ч би айхгүй. 지금 다윗이요. 압살론의 반역으로 인해서 예루살렘 궁전을 떠나가지고 지금 이제 도망을 치고 있는 상황입니다. За энэ үгийг хэлж байх тухайн цаг үед Давид Абсаломын тэрслэлээс болоод одоо Иерусалимоос зовтон гараад явж байгаа үе. 매우 위험한 상황에 처해져 있는 거예요. Тэгэхээр маш аюултай нөхцөл байдалд явж исэн үе. 그런 가운데서 이 간증이 나오고 있는 거예요. Тийм байдалд байхад түүний амнаас ийм гэрчлэл гарч байгаа. 정말 평안한 상태에서 이 간증이 나온 게 아니라는 겁니다. Үнэхээр нэг тав тухта амар тайван цаг үед ийм гэрчлэл түүний амнаас гарч байгаа хэрэг биш. 지금 언제 죽을지 모르는 그런 위급한 상황에서 나온 간증이에요. Одоо бол хизээч хамаагүй үхэж болох маш эгзэгтэй аюултай үед ийм гэрчлэл 여기 түүнээс гарч байна. 6절에 보면 6-аар бол 천만인이 나를 둘러쳤다 그러잖아요. 천만인이. тойрч бүслээд ирсэн түмэн хүн гэж байна. 그죠? Тийм багц. 천만인이 나를 둘러치고 있는 거예요. Түмэн хүн өөрийг нь тойрч бүсэлсэн байна. 나의 대적이 한두 명이 아닌 거예요. Миний дайсан ганц хоёр л байгаад байгаа юм биш. 그것도 목숨을 노리고 있는 겁니다. За бүр амь насанд нь аюул учруулж байна. 근데 어떻게 이렇게 마음이 평안할 수 있을까요? За ийм байдал донд яаж түүний сэтгэл ийм сайхан амар тайван байна? 5절에 이야기하잖아요. 5-аар хэлж байна. 여호와께서 나를 붙드심이로다. Эзэн намайг түштгэх. 나는 하나님께서 붙들어주고 계신다. Бурхан намайг түшин тулж байгаа. 이 믿음이 있었기 때문에 Энэ итгэл түүнд байсан учраас 천만인이 나를 둘러치고 있는데도 불구하고 түмэн хүн өөрийг нь бүсэлсэн байхад хүртэл 평안히 눕고 잘 수 있었다. 이렇게 얘기하잖아요. амар тайван хэвтээд унтаж чадж исэн гэж. 여러분들 이럴 수 있어요? Та бүхэн ийм байж чадах уу? 믿음이라는 것이 그거예요. 믿음이라는 것이. Итгэл гэдэг зүйл ийм бахна.
이 믿음이 있었기 때문에 Итгэл байсан учраас 하나님이 나와 함께 하심을 믿었기 때문에 Бурхан надтай хамт штэ гэдэгт 나를 итгэж 절대 байсан 버리지 учраас 않을 것을 믿었기 때문에 намайг Бурхан хизээж хаяхгүй гэдэгт итгэж байсан учраас 이렇게 눕고 평안히 잘 수 있는 겁니다. ингээд хэвтээд амар тайван унтаж чаддаг байсан байна. 그래 안 그래요? Тийм үгүй юу? 우리는 교회에 그냥 나오는 게 아니에요. Бид чуулганд зүгээр л нэг ирж очин байдаггүй. 하나님이 나를 향하신 마음을 알고 Бурханы намайг гэсэн сэтгэлийг би 그 мэдэрч 마음을 믿음으로 тэр сэтгэлд би итгэснээр 내 마음에 평강을 얻을 수 있는 거예요. өөрийнхөө сэтгэлд би амар амгалан олж авах 그래서 боломжтой. 교회에 나오는 겁니다. Тиймээс бид чуулгандаа ирдэг. 오늘도 우리에게 이걸 가르쳐 주고 계시잖아요. Өнөөдөр ч бидэнд үүнийг л зааж байгаа байхгүй юу? 엘리야 선지자를 통해서 Элиа иш үзүүлэгч 다윗을 통해서 Давидаар 어떻게 하는 것이 평강 가운데 살아갈 수 있는지 그 길을 가르쳐 주고 계시잖아요. яах нь ер нь амар тайван амьдарч болох арга вэ гэдгийг бид бүхэнд энэ үгээр дамжуулан зааж харуулж байгаа. 근데 이 말씀을 마음으로 받지 않으니까 Харин энэ үгийг бид нар сэтгэлдээ авдаггүй учраас 자기 육신의 마음이 그냥 그대로 있는 겁니다. энэ махан биеийн сэтгэл нь тэр чигээрээ байж идэг. 이 말씀을 우리가 알았습니다. Энэ үгийг бид нар мэдлээ. 그렇다면 마음으로 받아서 Тэгвэл энэ үгийг би сэтгэл 내가 이걸 зүрхэндээ авч 믿음으로 түүнд итгэснээр 나도 다윗과 같은 엘리야와 같은 삶을 살아갈 수 있는 거예요. Давидтай адил ингэж, Илиятай адил тэгж амьдарч болох нь.